Yes, ukanongera ungureze ikaze nanone kuri YouTube channel ya Mansamsa TV. Uyu mwanya rero ibibaye hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda nagahumamunwa, ku buryo benshi bakomeje bagenda banabyibazaho nimba koko uyu musore wacu yabikora, ku buryo anatawe muri yombi akaba abifungiwe. Uyu ni umusore mwamenye muri benshi mu muziki nyarwanda, cyane cyane mu kuririmba indirimbo zo guhimbaza Imana. Ubusanzwe benshi mwamumenye nka Israel Mbonyi. Uyu mwanya rero uyu musore wacu akaba atawe muri yombi, akaba afatiwe ku mupaka w'u Burundi arimo agerageza kwambuka ngo ahunge ave mu gihugu cy'u Rwanda. Gusa bitewe n'ubuyobozi ndetse n'uburyo amakuru yari yagiye acicikana hirya no hino, amakuru agatangwa hakiri kare, bitewe n'uburyo uyu musore bari bamaze umwanya munini bamuhiga, ntabwo yabashije kwambuka umupaka, ahubwo ahageze ku mupaka w'u Burundi byamaze kuvugwa yuko ari wanted, arimo ahigwa, nibwo rero yahise afatwa akaba afunzwe. Wakibaza rero ni iki gitumye uyu musore wacu Israel Mbonyi afungwa? Reka abe aricyo turebera hamwe mw'iki kiganiro naguteguriye. Reka mbanze ngusabe gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bya buri munsi. Nyuma y'uko rero uyu musore wari ufite influence nini ihambaye mu muziki nyarwanda, leta y'u Rwanda itangiye imushidikanyaho bamukemanga bitewe n'ibirego byari bimaze iminsi byakirwa n'inzego zigiye zitandukanye by'uyu musore, nibwo rero haje gufatwa umwanzuro w'uko uyu musore agomba gushyirwa muri gereza agakurikiranwa. Gusa ubwo uyu musore iyi nkuru yari ikimugeraho yuko bashaka kumufunga, bisa nk'aho ari umuntu wo mu buyobozi yari amusinyaye, nibwo rwose yahise afata umwanzuro wo kuba agiye kuva mu gihugu akerekeza mu Burundi, akaba ariho agiye kuba ari. Gusa ubwo yabigeragezaga kuba yakomboka umupaka yahise afatwa ahita afungwa. Ibirego uno musore wacu Israel Mbonyi yaregwaga byatumye atabwa muri yombi akaba yafunzwe, ku buryo igihe uyu musore yafunzwe kitaramenyekana. Gusa byabaye byanzuwe n'ubuyobozi bw'aha ngaha mu gihugu cy'u Rwanda yuko uyu musore Israel Mbonyi agiye gufungwa igihe kigera ku mezi 3. Ese wowe ibi ngibi urabyumva gute? Gira icyo utubwira muri comment. Uyu musore rero Israel Mbonyi nk'uko nabikubwiye, ni umusore ufite izina rihambaye hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda mu kuririmba indirimbo zo guhimbaza Imana, niwe uyoboye, yewe ni nawe mukire. Ngera mu zindi ndirimbo aherutse gusohora yaciye ibintu hirya no hino muri Afurika, akaba ari indirimbo yanatwaye igihembo, indirimbo yise ni Nasiri, indirimbo rwose y'ibihe byose hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda. Niyo ndirimbo ifite views nyinshi cyane mu ndirimbo zo guhimbaza Imana hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda, kubera yuko ifite miliyoni 65. Usibye n'ibyo gusa, niyo ndirimbo ifite views nyinshi, iza ku mwanya wa kabiri mu ndirimbo zabonye views nyinshi hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda, cyangwa se muri video zarebwe cyane, yaba komedi, filime ndetse n'izindi zose video waba uzi zakozwe n'abanyarwanda. Indirimbo yitwa ni Nasiri niza ku mwanya wa kabiri. Iya mbere ni indirimbo mwamenye muri benshi Slowly y'uwitwa Meddy. Izo ndirimbo zarebwe cyane hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda z'ibihe byose, niko abahanga babivuga mu bijyanye n'itangazamakuru cyangwa se n'urugendo rwa social media. Uyu musore wacu Israel Mbonyi uyu mwanya ari mu bibazo bihambaye, arimo ashinjwa ibibazo byinshi, yewe harimo n'ubugambanyi. Se ubugambanyi arimo ashinjwa n'ubwiki? Uyu musore bitewe n'uburyo tumuzi nk'inyangamugayo, ubona yabikora? Kankubwire ngo komeze ugire ibihe byiza, ugire n'umwaka mushya muhire wa 2025.